Dunia ni kata nyaman para rabu. Kau di ene ke musibah tak lemre mare. Mari situ nga bodo boleh. Di beri ngatokar bentatang ke. Kapan lamari bentatang kenyaman. Anak sakit. Kapan anak bersesake langker rempah. Langker berapa becek. Lah kita mau cara pacaran boleh. Kan sini kau audit ni kah? Kan ada orang sing ngepas audit ni ke satu jenis ke ujian. Datang situ ngah bodo boleh. Akhirnya pas statusnya dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari. Kan bada-bada gitu. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikahlah. Terus tak bininya boleh lagi nah. Cek palapar. Cek palapar. Pokok ring laki ni ke cek palapar. Ring laki ni ke mun pakenyang iroma makin leben kok gereng. Luar yang kayak kok sapi tak kira ngakan. Mun iroma lah kenyang. Kayak mun iroma pak orang keluar hari seharian. Makanya saya nggak kanca gula kayak lagi. Anu mun tempo na beda aroma, saya nggak cek pas sampai min tebuk, angka aki. Nase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, utamanya ajunan Kiai Muhammad Darsin, tor tak kaleb ajunan Kiai Sodik, ben seteja para kiai selain nuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena tak oning dak asmaipon. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, utamanya Bapak Imam Daud selaku Klebun Pakar Betoh, bencukan jajaran tokoh yang hadir, tidak lupa Haji Ruslan, sahibud dakwah wa sahibul manzil Haji Muhammad Soleh, sesaat mangken abadaaki haul yang ke-26 almarhum Solihuddin bin Musahra. Cukan tak kalib Jam'iyah Solawat Nurus Salam, seampun mimpin pamausan solawat dari awal, ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki
ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir ben kasokani atau pole saat semangken dalam keadaan sehat, sehat zahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga kaula ben ajunan sareng Allah terus paringi kesehatan, amin. Ben paringi nole tapangki beni cuma apolong etunya, tapi manter apolong sampai ke akhirat. Sateja sehadir sareng Allah semoga ibadati ahli swarga. Ben rabuna ajunan dek ke tempat kak dinto nika merupakan tanda bahwa ajunan nika epele bi Allah ibadati orang selamat. Karena para rabu cuma pereng pekus selebur dek kekebagusan, cuma nyaruan seentar ke kempeng. Mun lala nika beni karo kempeng se yentare make pacar den yentare. Jadi monajunan beda pengajian sempat entar beda majelis zikir sempat entar nika tanda bahwa ajunan nika epele bi Allah ibadati orang selamat semoga bisa istiqomah. Salawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kala ben salawat ben salam kak dinto ngireng minta ke Allah kaula ajunan samu ke tak nyeting dek panas apa neraka. Kaula ben ajunan kala ben solawat samu ke teka hajat itunya teka hajat di akhirat, amin. Para rabu Allah subhanahu wa ta'ala ada bu dalam Al-Quran khuliqal insanu dha'ifa. Manusia gak dinto eke bayi sareng ajunan Allah dha'ifa dalam keadaan apes. Manusia nika eke bayi bi Allah dalam keadaan lemah. Tidak ada makhluk lain selemah manusia. Ada makhluk ke Allah selain seapes pada bi manusia. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia nika para rabu tak bisa odik ketibi. Hewan selain saja neng ketibi nika saja odik. Engki justru hewan selain nika saya mati mau napulong ben manusia nika pakai rocet biasa. Engki kan sedika. Cek sebenarnya mate tak marga dat gepok benoreng nika jeneng neng ketibi cek nika jen lempo. Oke keng manusia nika para rabu mun ketibi nika tak bisa manusia ni pasoki mun bi tibi entak kira odi para rabu. Keng mun beda kancana odi wahahahai kok saya maksud lah torot. Mana bolong odik keh kok. Le maksudnya sini kah? Coba tungsit tunga makhluk. Dek macam mana tidak sekali dari you. Allah. Hari mun sikit berdekarin hari benih keng tak anda keng elon cak pak kali tak egoler. Tak duka. Alhamdulillah ku muni beri ngak ni ke boleh sabab kita salang ni rumah dia tak luang. Mungkin pa mabeng ngak dia dek karina sekali ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Le manusia ni kepada Rabu merupakan salah satu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tore, cek manusia ni ke apes, cek manusia lemah. Kita mulai dari perjalanan pertama. Manusia ni ke pertama berisitung alam. Dulu nama alamnya adalah alam azali, di mana di alam itu semua manusia itu ditentukan
Sateja manusia kebi Allah ampun ekabe secara takdir, tapi secara makhluk kita ada. Setelah alam azali, senomor dua ni kepada alamnya mana? Alam kandungan. Kula ben sampean beda eta buung reng sepobi. Bini, kula tanya. Kula ben sampean ni kemi ku tukeng mangken tak perlu ka orang lain. Cak ilum tabung reng tua, ki beda alam kandungan, la perlu kata tangke. Tadi kula tanya, ikan tu beda pelet kandungin ki. Cak ki ilum tabuk la cengun-cengun reng. Tak karo manusia buk. Ikan tu teman beda sape pelet kandung. Beda koceng pelet kandung. Tak karo kelompok gula ben sampean manusia ni kekilum tabuk la parlo ka orang lah. Rembi lahir gula ben sampean. Ya Allah kejak kridu. Ma bere ece kei, ma temur esosol. Ma de jai beri tahu. Bi dana tak oleh tedung. Bener. Ini mah beda makhluk Allah selain rembi kridu you. Sapi pala rembi, koceng pala lahir tak asa-asa. Beda koceng minta tolong kau koceng mada je bulan rembi. Jangan tenang. Rembi tibi malah mun koceng ni kemun rembi betlok kung tangkung beni pasit tung dua menem deh. Aduh mun pah manusia sampai rembi menem para rabu. Jebol 10 mik ni kala. Apa tangki? Koceng, compok ni gede baring beda koceng rembik sapolo pun tan biasa. Tak sampai hiba ke bidan tak, tanda apa-apa. Padahal budung koceng ni ke bulu kapi bu. Tapi tanda apa? Mumpah manusia bah bulu kapi pah. Jadi makhluk Allah selain amole ilmu tabuk pun tak perlu ke hewan selain. Ketika rembik tak perlu bantuan hewan selain. Le manusia gula benajunan. Ki ilmu tabuk parlo kata tangke, rembi parlo kata tangke. Saampun rembi keluar ketunya gula ben sampian, nangkin acari kapi, abeli nangkin acer, tojuk nangkin acer, arangkat nangkin acer, acelen nangkin acer. Makhluk Allah selain ada cara aceran. Sampai ni kerembi kol petok, kol beluk macel berkat tibi. Bener. Manusia ni kita nangkin acer karo situng buk. Apa? Nyosoh. Dia gula lekar beketon kasanya manusia ni kan. Kapi ada tahu tengal tak ngatela kopeng tak ngiding keng mun kasosumi tokang. Wah iko. Nika kasokan Allah cek segi ngata ipa sini kebi Allah mati manusia ni bu. Selain manusia ni mulai dari ngandung parlo lahir ka parlo ka orang lahir katunya gula ben sampian engak makin ni gula ben sampian ala kona apa saus mun tak ya jadi tak uning. Aku bayi apa saus? Nak kena cari. Kalau berdesit tu aku bayi tak kena cari tukang tibi. Ajar aku bayi apa? La haula wala quwata illa billah. Saya tak nak kena cari dekat aku bayi aing masak bu. Aku bayi anak. Tore mun selan kana kinacer kalau keng mun aku yang masak ni kata kira kinacer mereka serat tukang tibi mun selain ban bah gebaya jajan bejak aja macam aku bayi tutul tak acer lecak gelu tak bisa aku bayi mata ari aja acer perot ni kan manusia bararabu sete manusia ni kan nangkin event bi orang lain ada cerita na orang mati ni kata parlo kata tangkah ada cerita nak orang mati pahebat pagaga makan tak langkong gula ben ajunan cok bong sombong mati gula ben sampean nakin repu bi orang lain nakin pandi bi orang lain nakin puntuk bi orang lain nakin pejangaki nakin pekol gula tak teman mangki bulan orang pah angko cek angko nak kuburan pah berkat tibi ada cerita nak pasoki ino orang kapan mati nakin ngampong katana na orang tak kira pai kuburaki ada ngelang gerah. Makanya teti orang udik ni kecek bong sombong cek ko angko apa sebab guna benajuran mun tak tolongi orang lain mulai dari dalam kandungan sampai lahir sampai raja ngak mangken sampai mati guna ben sampian satu jenis dengan kujasana orang lain para rabu ada segala kujasana katibi jelas keng mun neng tor kadeng manusia keng ibin insoki di ampo pah tak ajeling kata tangkis melarat bro munakan dampo pah cum kan dena tak pikir cek mun orang melarat terjadi perasaan bener
banyak berarti dina dia. Kapan soki pah cerek beda. Lecak pan dia gula ku pan mati buang ke tasik ruh. Para rabu sesangat beten gula muljaki. Para bela gak ditok. Kaula benajunan odik ni ka para rabu parlo orang lain sampai gula benajunan lateti orang raja ngak makin maksud tala orang tua lebih bisa mikir mun katibi tak kira odik ko tu beda perengah tak kira tak parlo ka pentona tatangkah pakun parlo ka pentona orang lain. Makanya manusia itu disebut sebagai agen sosial. Kaula ben sampean gak dinto para rabu parlo napa napole orang saya melarat sesoki parlo napa napole orang saya lemah saya kuat parlo satu aja parlo ke orang lain maka tadi cung bagusan kata tangkeh cung becaan ben orang lain makle gula benajunan etunya nikah tak rogi makle gula benajunan etunya bisa etolongi bi orang lain kelenun contoh saya paling gampang saus orang mun biasa entar kata tangkeh mati roh tangkeh mati ijentare beda orang mati ijentare kapan mati tibi ku tak banyak orang entar bener nggak makin nih anak pekerbet tuh nih kapan pengajian miyen tadi bi ibu-ibu muslimat dari tisa lain nggak ambian nih kak pelan di kerbet tuh nih kemun beda pengajian di tempat lain di kerbet tuh juga entar ke tempat sampian bener mau di kerbet tuh nih kata antar kon sampian baik kan tuh beda pengajian biar pangucak tidak ramai kita entar jadi nata yen tadi di boarding bener jadi gula benajunan napa saya kelaku ke orang lain bekal mabali dak kelakuan kaula benajunan coba otak bebecek makanya cek pun Al-Quran in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha coba becek kelakuan pakun abadi ka abang tibi sampian mun ala ko coba ni kalau entar ka orang entar ka abang tibi mun sampian ala ko bagus ni ke beni entar ka orang bagus ni entar ka abang tibi sampian lebet yeti ngoreng pah sampian misem tatang kemisem kia kampian coba ambian lebat pak deh iya ku tak jangan tetangga para gila ngarai itu tapi kan nak gelak iya mun biar nak gelak orang pun nak gelak coba lebat itu orang sampai merocong dia magi orang jadi napa saya kelaku bi orang keten kula tergantung laku neten kula dek ka orang makanya di dalam Al-Quran Allah ni ka adabu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala manusia gak dinto di Allah kalau apa beda mati ben odi tro ningah ser si bisa cungkus bagusan lakona ser si bisa cungcek becean kalakona insyaallah tepat dek kaula ajunan seteja termasuk orang-orang secungkus bagusan lakona cungcek becean tengkana amin Allahumma mentar tetiap orang sepada bagus kalakona kapi amin mentar tetiap orang sepada becek tengkana kapi amin sehingga gula benajunan etunya tak rogi i akhirat bekal teti orang ontong etunya banyak pengsana i akhirat budan iki bebi orang lain dek ke surga Allah amin Allahumma karena itu buaki sareng ulama istaghfiru minal ikhwan pabanyak ajak kancaan pabanyak alung pulungan ben orang lain pabanyak nolongi orang lain pabanyak fokus ke orang lain fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah budian ia di kiamat di ketiap orang mukmin bisa nolongi orang lain mun kula ben sampean fokus ka orang umpama orang ni ketak malis mangkin mik pola budian ia akhirat saya tolong ini kan masuk swarga kula ben sampean pah iki ke swarga juga amin Allahumma mantar pada atati orang selamat kapi mantar pada atati orang kus bagus kapi mantar pada atati orang cek becek akhlak kapi amin Allahumma ben orang ni kamu lah bagus hadirin maka kau lah benajunan mun sampai mati pah bi tatangke iko cak bagus ni pasti masuk surga amin Allahumma maka dia pun kanjeng Nabi yang mati ni berdua mustarihun wa mustarahun minhu orang mati ni ke berdua situng beda orang mati ni ke istirahat saya mati saya istirahat saya nomor dua wa mustarahun minhu saya odi saya istirahat benih saya mati mun saya mati porpor bi malaikat sahabat atanya dari kanjeng Nabi manil mustari wa manil mustarahu minhu ya Rasulullah saya kocak orang mati saya istirahat ben saya kocak orang mati saya odi saya istirahat kanjeng Nabi pas ajawab al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha wal abdul fajir
yastarihu minhul ibad wad dawab was syajar. Jepun Nabi Muhammad orang sekus bagus pada ban orang sarong kini sekus bagus kapi ni ni kamun sete keng istirahat dari tak nyaman tunya ni kan kenang na tak nyaman buk ngi nangkin alakoh nangkin nyari pese nangkin atana nangkin abojeng nangkin apasah nangkin ngaci tak nyaman kau di antunya ni kepada Rabu sete istirahat di mabedrang mati ngantil biteng istirahat pan mati di mabedrang mati nangkin jualan istirahat sebab tempat saatnya maraudhah min riyadil jinan ni ka orang mukmin kati ajunan mun mati keng istirahat dari katanya menantunya tunya ni kata nyaman para Rabu kau di ni ke musibah tak lumre mari situ nga bodo boleh diberi ngatukar bentatang ke kapan lamari bentatang kenyaman anak sakit kapan anak bersesake langker rempah langker berapa becek lah kita mau cara pacaran boleh kan sini kau di ni kan ada orang sing ngepas audit ni ke satu jenis ke ujian datang situ ngah bodo boleh akhirnya pas statusnya dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari kan bodo-bodo gitu tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa suami mau nikahlah terus tak bininya boleh lagi nah cek palapar pokok ring laki ni ke cek palapar ring laki ni ke muni pakenyang iroma makin leben kok gereng luar yang kayak kok sapi tak kira ngakan mun iroma lah kenyang kayak mun iroma pak orang keluar hari seharian makanya saya nggak kanca gula kayak lagi mun tempo na beda iroma saya nggak cek pas sampai min tebuk angka aki nase tak apa leres kok angka aki gula lamba andik supir abi ni dua pah bini sing ngode telak bi gule tanya kimi telak sing ngode kak jang gula cek bini gule situ apa cek pentera tadi pentera dak rem maka itu mau cek abi ni dua pas tak ngamuk bi gula bagi bekto teluari kon situ teluari kon sing ngode ko keng bini gule situ ni pacek pentera gula kapan bejena mangkat kon sing ngode gula ku tak pahi pekenyang gelu pahi pekenyang gelu cek gula mak kita andak pahi tulang lagi kok nase ha nase kulepan man kata kon sing udah pah pak nyang gelu cak mah kita andak haram pah itu lengaki tadi kok ada kula depak kon sing udah alentek kok make eca ngucap becak pak kun leca kok ha apa mbian yuk oh kong hula ke pun mangkat pahe kenyang ya cak mah kita andak pahe tulang lagi ada gula ada pak kon sing ngoda ni apa halan tekaron tar tedung bini gula sing ngoda pah ngamuk mungkin tarangit cekak dikela atare tanan bae kok lah tak apa lo ngeben apsaap gula kok entar king tarangit nah ya oke makanya mbian terus menang cek palapar cangkik lagi cocok ceram mereka pokong wahahaha Allahumma sholli ala Muhammad odik ni kekenangan susah ada orang setak ruwet di lem odik ni kak nggih bang nggih satu aja andik susah ben orang ngodik ni ada si sampurna kapi beda kekurangan ada si cocok kapi orang ngodik ni taklum sampurna para Rabu bener taklum sampurna saya rasa cocok laki nama tua tak cocok matua par melerok ketok par cocok anak tak aruk toro ocak kan sini kau dik ni kenangan ruwet makana orang setemun mukmin pada ben ajunan
orang sete keng orang sebagus pada benajunan yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang mukmin pada benajunan mun sete nika keng istirahat dari kenangan setak nyaman nika dengan leka senyaman. Nomor 2 al abdul fajir, sementara orang seler meler, orang seleng meleng, orang sebut lakona yastarihu minhul ibad wad dawab was sajar. Keng orang butuh, orang meleng, orang seahli maksiat mun mate benih saya mate saya istirahat. Mun orang fokus ngak sampian mun sete kan sesete saya istirahat tinggi. Le mun orang meleng ni pan mate benih saya mate saya istirahat. Saya odi saya istirahat. Siapa saya odi? Tatangkeun saya istirahat. Pani siaraki masjid inna lillah. Bah ngucap mate mur. Alhamdulillah capok mate je ko. Arab apa kak? Ada keren papa jong sanyon di telok iki bebiji ya ko. Mbik 2 tandi iki bebiji. Wong ngaji mono di tak banyak mantedu ngko yo. Le satreng la mate ko umpangideukeun kedik re. Tati bade orang mati ni kasih mati seistirahat, bade orang mati ni kasih odi seistirahat. Mangkana pafokus kula benajunan, mun kula benajunan fokus pada Rabu berarti kula benajunan kapan set keng istirahat dari katanya menantunya manter sagak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma bentore kula benajunan pongki beda kesempatan pongki beda bektoh dalam kefokusan ni kula benajunan tore cek sampai tak ikalakoh atahajud mak kita pun malam cek sampai tak alako sekali apa jeng duha mak kita benar cek sampai tak duha sekali macam solawat saya busa are meskipun tak benar cak sampai tak macam sekali apa sebab amal kaula benajunan semakin ikhlakun ni kata epang kibudian amal saya di masa terima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala keng cangakal mulai kalaku kapi setiap kelakuan hatam Quran mari nguti menibah mari nguti Quran mari hatam tahajud mari ikhlakoh duha mari ikhlakoh pejeng hajat mari ikhlakoh pejeng tasbih mari ikhlakoh masa dari amalnya banyak ni kapah tidak situng le keseparat tubudian bu pengajian leban malam penari pengajian entar mi bola ku leban sampian sing ngaji mangken tak terima bola sing ngaji leku mun sing ngaji leku tak terima bi bola si 2 malam masa antar ke pengajian alo puluh tahun penari entar pah tak terima sekalian kan tak masuk akal tinggi mangkana korla fokus ni katore galakko semoga ku leban ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala betul orang saya amin keng tak langkong keng dalam alaku fokus ni kecek gerlu-gerlu maka di dalam kitab fikih ni kah sampai kula benajunan ketika masjid ampun berjemaah kula ben sampian takut tak nyapo ba epakon kotu berkah cepon ulama tikal tak usah berkah lah ajalan sa biasa pe ngalak sa nyapo ndeki apa sebab karena sampian mun sampai kak terberkah si terus depak ke masjid deki kapan depak ke masjid ampian tak khusyuk bi selesai Allahu akbar tikal ma'as sakinah wal wiqar ke masjid ni kadang tenang saos dia biasa aki kapan dak adzan tuli berangkat mak le tak nakin kak terberkah paham kan guna bersampian ni kai pa akhir dobi setan enggak sing fokus asdina padahal tocuna setan ni kai pa akhir mak le tak sempurna cek kepi akhir ngaji akhir saya Maria apa jeng akhir saya Maria engki kan setiap kelakuan guna bersampian akhir kepi akhirnya kelakuan setan bu kelakuan tenang ini ke dari Allah makanya gula bersampian pun bisa cek terlalu gerlu pak Pak Saus jawabnya Imam Hatim Al-Asam at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton at-ta'anni minallah kelakuan nang tenang kelakuan tay santai ini kada tengah dari Allah tenang ateh santai ateh ini kada tengah dari Allah wal ajalatu minas syaiton kerlu ni kada tengah dari setan cepon ulama fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah orang ni kamun kerlu biasan ampo kastah ala kun apa saus mun kerlu ampo kastah beli sepeda kerlu ampo tepak kasih juba bener beli kalampi kerlu tepak kasih laju kapan mari beli apa model anyar umber akhirnya ke dari setan nang tenang nih kada tengah dari Gusti kengce pun Imam Hatim Al-Asam illa fi khamsati mawadi kecuali beda lema akhir nih fa innaha min sunani Rasulillah seteja akhir nih ke dari setan
keng bede lema akhir ni kebeni dari setan tapi lakon aku ste kanjing Nabi dalam lemak ni ke akhir sampian sonataki akhir dalam selemak ni ka nomor situng panapa saya pakon akhir ben akhir ni kebeni lakon setan tapi lakon kanjing Nabi tajhizul mayyiti idza mata pakon pa akhir arabet mayyit mun mayyit ni kala jelas mate jadi mun mayyit ni kala mate cek kita dan te aki tuli pandi tuli puntu tuli pejengaki tuli kopura jelas tapi idza mata mun la jelas mate mun kita jelas mate cek korban di kita ko abludus betul ko apa deban saya biru lambak ruah orang kering minta cinta tak iabi eka kanding separuh pah mate tuli pandi kapan ini saya ramuan pah melak pah ngoca kemakarin natacin ki guru orang kerbat tu pah ngucap malaikat salah nyabut mi itu ngucap salah nyabut ya mati udik boleh ada cerita nama malaikat salah nyabut ya Allah ada bunung Al-Quran la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallah malaikat ni kalau teman nyimpang lo teman lopot lo teman amaksiat dari sepakon Allah wa yaf'aluna ma yu'marun saya kelaku malaikat pasti saya perintah bi Guste tapi mi bedo orang mati udik boleh dan kuda teman mangki dia bunyi Imam Al-Baijuri orang mati udik boleh ni ke aslinya benih keng udik boleh aslinya kilo mati kasah keng letaknya bah ero ni kita nyimpang mangka ada cek korban di imun tak tega jelas mati mi temu cek mati tanya ki ke bukan itu momen bi bukan cek mati mati le mati ko mi temu pahira ke betesah mati dia ko masa iya celep dia jadi mun celep mun anga dah iya ini cek tu kang ngering dina oh jadi mun celep mati mun odi oh jadi mun odi anga ini leben ni betes sama ijit kasaka betes sakasa jadi mun la celep berarti mati berarti mun anga odi mun sajen anga oh sajen odi oh dah iya siapa saja bu mancing di buru kak siapa andi bini kita boleh kak mancing ya kok mun pukul ini kan sini kecak kapi cak itu mau kapi itu mau ay torai dek ya ku tak teti jerengkong ku lekui teti jerengkong mi temu lecak lek gitu bede sampai di sini kah teti jerengkong lecak lek kok pulang buat norai mun lecak pasti teti si teti mun kereru bu teti jerengkong hahaha kok teti teti jerengkong bon jadi akhirnya kedatangan dari setan akhirnya kedatangan dari kecuali berempat sebenih dari setan lema akhirnya kemeni dari setan apalagi nih kah nomor situng orang mati udik boleh ego la haula wala quwata illa billah alatin orang alatin reng mati bener reng mati udik boleh yuk apa? Tak ngerti akhir. Mun kanton apa bahasan akhir? Kaburu. Oh kaburu. Oh mun kanton kaburu. Oh, jadi kaburu nih kang. Cek repot cek macam. Baru kita bahasa Madura. Baru saya ngocak kasusu. Cangkul mun kasusu nih kang. Nah, mun ke susu ini kan luar kak. Cek ngocak ke susu tak kok salah kok.
Jadi orang ni kata oleh kesusu kalengan gelu kata ibu dah rumah ada kan padanya ni. Aduh tak kuat pula mulia belah tak. Lah tak mampu pula gua baca ceramah dia. Apa dia bak kacok koncok ngapem. On, mai beli na boleh. Jadi mon akhir tak ngerti. Mon kapuru. On. Mon poncek ke susu ke. Kelia apa kok apa dah sekelia bu la haula wala quwata illa billah pon kapuru Allah sabar aki pangeran wah kurang 20 menit lah iya maju patotok kalimat dia yuk mayu kapuru pon jadi kapuru ni kan lakona setan kapuru ni kan lakona setan sementara nang tenang ni kan de tengah dari Guste mon kapuru ni kan dari setan keng bedelemak kelakuan kapuru selemak kapuru ni ke benih lakona setan tapi termasuk lalampana Guste Kanjeng nah kayak ngai nomor situng tajhizul mayyiti idza mata arabat orang sete mun sesete ni ka jelas mate carane bedoro mak tuli pandi tuli puntu tuli pajangaki tuli kopuraki mayyit ni ka pada rabu ni ka akhir seka kopurna akhir mayyit ni ka seka kopurna ni ka akhir mayyit ni ka sabe paulo deja taklim ni kopuraki mayit ni kaacereng cik pun ulama ajiluni wa qaddimuni ajiluni tuling kok teraki katang kenengan tuling kok teraki katang kenengan tuling acereng mayit kayak gula ben sampean tak ngiding ontong tak ngiding mun bah ngiding cecer bagi sandal lah addimuni dimoni tuli kok terakhir jadi situng akhir akhir boleh kapuru nikah latin mayit mon la mayit nikah ampun setan nikah termasuk lakukan Gusti Kanjeng Nabi situng nomor 2 panapa lakuan kapuru nikah sebeni dari setan tapi termasuk lalampana Gusti Kanjeng Nabi nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazalah apa reng kaangka katamoy mun la tamoy nikah ampun depak ke tempat saya sedia aki ingat ajunan nih lagi kalama pahe parengi bingkisan parengi berkat nih kaki pahe pon tud bi sampian pah ide bi sampian paku ada guna Gusti Kanjeng Nabi mun beda tamoy kati sampian nikah pahe beri ka angka bi tuan rumah makin sareng Abah Haji Muhammad Soleh pahe beri ka angka sareng Abah Haji Muhammad Soleh pas ka angkang ide bi impian pah ka angkang kala bi impian paku aja pun Kanjeng Nabi fa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil sampean se ada ka angka Abah Haji Muhammad Soleh semun tut berkat saya paringi Abah Haji Muhammad Soleh maka deki sampuna pleman tu sana Abah Haji Muhammad Soleh sekeluarga berkat haki beki ka sampean kia haratulat bi sapa soro ngala dia kula mi takelero ngakan kia ki buru kula jadi mbian mun menamui ke situ orang pabi orang ini kayak beri ke angka bahkan kaki kalah bimbian maka wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil kapan sampian mulai tu sana tuan rumah berkataki ke sampian kia tulan bi sapa soro kalah dia makanya bodi saya ngalak dua apa jo cepon ulama
tapi tusan ke benih ikalak sampian saampun dapat keluar fayulqa fil bahr ku tak pas ibuang ke tengah tase saking dari bagus setuan rumah seadik beri kangka ketamoy maka tusan tuan rumah makin ke gumedek sekali ikam buli iki bemule bi sampian keng benih ikalak sampian fayulqa fil bahr dapat keluar pas ibuang ke tase ken iki ba akibi sampian mangkana mun beda tamu itu li ka angka mun beda tamu itu direng parengi pala tada deeren maki aing pa keluar pala aing seleko eman maki se ning beki seleko kopi se ning riya enom belu hahaha bon oleh dua bon nomor situng alatin orang se nomor dua apareng ke angka tamoy dan ku lagi enga lembek zaman laib ku lagi nyapok zaman laib buk nyapok zaman laib karena ku lagi orang pelosok orang gunung lembek ni kamu ngakan ni ku lagi enga ni kasih tenggeng compok ku lagi kasih tenggeng keng mun beda tamu napa sabreng sabreng jangring bengkalan tenggeng beda ngucap bohong tenggeng benih nika apa peleman kadek nika nireng peleman kadek nireng panitia nyari ki sepeda nika mbian tak ngiding gula sih ngiding ki guru tenggeng benih apa kiai oh nik nik kesada bu tenggeng benih tenggeng ya tenggeng hah ngak ngengak ibaleng pula sampean ampo ke susu pula abu nek agak aku lidak iya mun pas sampai benyai pentas rempak panggung dekem bah dia kaptu aku ceken angki beda saya ngucap pohong ki beda saya kanto sabrengnya mana cak pun ning bengkalan apa ki buru cak pada salah boleh ya pemulai kiam dan mari jadi sabreng ngembani kalau mbak mau ngakan sabreng ya sabreng sabreng keng pan beda tamu ka sebut pan beda tamu ka sele kan se sabreng ki sabreng cecah ka kamu kita mari pemari di sini dan agama jadi saya ada erni ke sabreng, nasi sabreng nyari ngata, nasi sabreng. Keng pan beda tamu, ibi mbani ke etana aki, emolo aki kan kui polo kasa, pada kan tu beda ki polo ki. Emolo aki nasi pote untuk tamu ini kan. Biasanya cukup ni kok gereng, resa hari ni kasa kok gereng, kan mon kok gereng ada budun kasa, kok kereng. Masalah ke bidang bahasan. Ki kok kering nyempit kering aja dong kok gula pun tak ceramah gula mulia bela kok apa masalah kapi kok dina dia becak dia bengkalan kasa kok gerengnya man berarti kan tuh kok kering ki oh kok kering berarti mon peda kasa kok becanya mana dia mon kok tongkol kasa kok beca mana aja kok kering kok odi mon odi mai kakan yu
make mari guring cepakun ko odi dari sesalambian pah mari guring pakun odi biasanya kan kok kering kan di Bengkalan ni bekto sampai makin pekun gule pasar kan seminggu sekalian jadi mun cukup pekun kudu meli kok kering letak butuh kok kering nah sing sebrang cukong kok kering keng kapan beda tamu embane kepah atanak sepolo emolo agi cangring Bengkalan emolo agi sek pote pasti cukup kering ni kepah auba kok telur benih melele cek ada toko lambo oleh di aja ngirim biruwe kerak telur oke kan pasti beda pasti andi aja ngirmi saya kelak telur lah kapan mari masak kok telur gula ngalak ngakan ikut pak jadi gula ding tamu ya pajang gula minta ada apa bang deki kapan tamu mulai kakan kari nih kok terakhir ke langgar tamu ya deer ngereng deer pasai gula nyendem di budin langgar kan tabing pereng ruah abang lobang ayo tori deer pasai cang pikiran mi pasai ro pasai deki patada tamu yang akan gula doa cerita ya bi ya Allah abujak saya yang karin buk karin tapi saya kelam mbak ni kemun saya ikakan tibik ni karena saya sabrang keng mun bertamu etan akhirnya saya potes saya kelam pada lagi nih kering matur gus bagus sering matur kenapa bilang mbak makin alhamdulillah thank you makin lah tak usum sabrang makin sabrang saya ingin beli orang engki tapi kan makin ini jarang pun melembek kan saya melarat kan saya pote makin saya sabrang saya melarat kayak sabrang saya melarat kenapa? Enjak sabrang takut tepak kan apa gitu buru gula ni kan boleh kecukuk di odien ni kan kato manen mulai kini gula kecukuk di odien ni kan gula kalau keng katongkol ben kabenteng sendek selain tak bisa gula cumi cukup apa bagian cukup dia dan tidak ndak gula diberi ke pengajian dek kasar lembu kasakan kerang cukup pai beli cukup dia tanda gula tak bisa nakin pelayanin kok kering nakin kok kering pulan kulit temu kok kering alhamdulillah kapan mulia pah tetangga kesepah nyubang kok kering tu berempat kerdus kok kering kapi ya Allah cang gula Arya mak sampai kiamat tak ya abi kok kering kering. Wan. Tajhizul mayyiti idza mata, arabat mayyit mudah jelas ma. Nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala. Apa ring kaangka katamu mun tamu ampun masuk ke dalam tempat saya sediaki masuk ke Roma, masuk ke Ampere, masuk tempat nika tuli parigi. Nika termasuk min sunani Rasulillah. Nomor 3 kelakuan akhir panapa akhir. Kelakuan keburu panapa sebenarnya lakukan setan tapi termasuk lelakuan kanjeng Nabi kapuru saya nomor 3 wa tazwijul banati idza balagot mun andi anak bini pah belik ero tuli palaki bah oke ada apa tanya taku ala kitibi kok ada apa tak mayu papa jua biko lambek sahabat nikah matur dek kanjeng Nabi ya Rasulullah mun anak bini suruh tuli palaki eta mun anak laki suruh tuli pa bini mun bini kan ada entek kan ngambek bakuat jawabuna kanjeng Nabi hulluhunna bidzahabi wal fiddah mun andi anak bini jah beliaki emas ben salakah ero angkui ero beri perhiasan ya mun pas sampai bedereng bini emas sampai ke 3 kilo mak tak petratin ngabina kok yu ya maksudnya benih karo emas melaki kalam pisi genteng bedein lipstikin dek jero cetur kadang anak itu turut embuk untuk ingat karnaval muana tangki makin cok makin muntara kamu muslimatan teraga pengajian si abid dok bener anak itu turut benti biing ben mangkata wah bodoh boleh sekarang kui bulu kecok pasangan kok Allah lebur bahasa sepedaan tertibi tepan angin ku tak berberan tengah jalan ndak iya Allah mungkin aman tanan sambian pasang kepi foto wajua mungkin tar ke pasar cek ngangku sida iya ruwe yu kula mun rok sar pasar nemu reng bini ngangku bulu kecok pasangan
Haram pada ketep kula engak kali musin. Mungkin tar ka pasar cek ngangku sida iya ruwe yu. Kula mun rok sar pasar nemu reng bini ngangku bulu kecek pasangan. Haram pada ketep kula engak kali musin. Anang mertung andi anak ni kan berarti dia sepon anak bini ni karabetin angkui si genteng pabersih sini kejap pun Kanjeng Nabi. Nomor 2 biasa ring bini pataber kering laki ni kebiasa di dalam Islam. Tapi benih pakai pataber kering laki langsung beda cara nah. Gelanun Nabi Muhammad araji Siti Khotijah nikah. Nikah si alamar ka ada si minta benih Nabi Muhammad Siti Khotijah si minta Nabi Muhammad si bini minta ka ada jelas. Biasa para sahabat itu seni kembian empian mudah di anak bini pah bedereng laki soleh bedereng laki bagus sambian nikah anang sampian pataber keren laki si bagus juga mara gelu yu jangan pada suka ho ada iya apa cak ngonggai si bini ngonggai Japan mereka bin bisa laki si eyong gay juga jadi senikah cara nama tabur ni kebuni dari pihak si bini minta kasih laki benih senikah ni loh ika berdeng laki soleh sampai andi anak bini maka sampian acabis ke Kiai Muhammad Darsin acabis ke Kiai Sodik entar ke Abah Haji Muhammad Soleh kebele dan kula ba andi anak bini dan kula bi Allah cak segeng apa cucu ben benedin apa bon ke holil mayo langsung tadi mun bon ko tak kinan tadi dekik ni kah se mata berbeni empian tak ninguning tapi kiai ka sedeki senyuduake sini gila sini ke maksud tayu beni pasti bini Robin tak lamar selake ju ajo yengong kei tak yong kei tadi pakai perantara na libet orang se parat tuai masyarakat senik biasa dalam Islam sadik ni Sayyidina Umar ni ketika putra bini ingka dinto pada Rabu Sayyidina Hafsah Sayyidina Umar ni andi anak nyaman Hafsah Sayyidina Hafsah ni ka etelag bi laki nah bi Sayyidina Umar langsung ipataber ke kancana ipataber ke serah anak ipataber bi pang langsung ipataber ke Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman anak apa ipataber pelan Sayyidina Utsman orang soleh jadi bi Sayyidina Umar ang si ampun mari idda si etelag bi laki nah pa ipataber Sayyidina Utsman wala sampean hajat abinya boleh ki anak kula mangken etelag bi laki nah Cebon Sayyidina Utsman dan kula kita hajat dan babi ni pas ipataber ke Sayyidina Abu Bakar wala sampean hajat abinya boleh ki anak dan kula etelag bi laki nah mangken ampun lastari idda Sayyidina Abu Bakar ni kata nyempit Sayyidina Umar pekul cebon tak lagu boleh paling jauh dia jogi pas tak neng tak nyempit saampuna oleh teluari dari nikah bah Sayyidatuna Hafsah nikah elamar bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bah bi Kanjeng Nabi seelamar kapan elamar bi Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar pah debu Umar engkau seneng seta aja wab kau benih keng tak ande ke anak kakek keng engkau sering mireng Kanjeng Nabi nyebut asmana Hafsah jadi engkau je curiga Kanjeng Nabi hajat ngabina anak kakek cok sekian tak margen aja bi kok tuli kabin anak kakek kok biasa betaber ni biasa dalam Islam ni tapi yang diburu benipah secara langsungan melalui perantara kalaban lebet orang alim lebet orang yang ditokohkan seni kebuk masalah keng tak kesokan deki embian tak tordus cak benimbian sanu keng di orang saya betaber kan sedekah ben boleh masalah keng tak judu ya tak apa-apa sepenting lah usaha cak embian selebur keng pulan margena soleh ni kah benih keng margena apa biasa dalam Islam nikah jelas aduh biar lebih zaman mangken buk tak mun zaman lambe ada apa-apa zaman lambe ni aman para Rabu akal bekal lambe ni kalau amun temun cak mangken keng cara pacaran yo tiaki bahaya makin ni buk bahaya makanya anak bini cepon ulama tuli palake ini kalangkong aman banyak fitnah lebih zaman makin ni kah kenapa iya pamari gelu mungkin gak sekolah pamari keng gelanun karena kita pertimbangannya juga ada hukum yang mengatur di Indonesia angka perkawinan itu kan kenapa mun bini umur 16 apa 17 apa bini 17
Mun lak setengah belas mun laki ten mun setengah belas tua geluh setengah belas ya. Ya dan kan tak boleh kak menyalahi pemerintah ni kata genggi. Jadi engke ikuti pemerintah pun. Pala pemerintah ni kasang belas, mula sang belas ni kaca kita lantor menjaga kita alaki ya. Apa napa sebab lebih orang bini ni makin banyak fitnah, banyak kecubaan na bu. Orang laki ni aman. Apa napa? Tak ngandung bu. Yang kireng mengandung ni kan tak padang kau orang. Keng mun sing ngandung kan kata elak bi orang bu. Engke kan? Masa ika kan demun kayak laki mengandung orang. Kan enten kan saya kan dereng pengandung bi orang kan ki. Makana ben pole ring bini ni ke iman kan lebih lemah dari orang laki. Kempang irayu, kempang ibujuk senika. Kempang makana. Cek pun Imam Hatim Al-Asom termasuk dalam pada Gusti Kanjeng Nabi tazwijul banati idza balagat maka bin anak bini mun ampun pelik semoga nak foto hula benajunan bi Allah pada selamat bi Allah pada pabecra bi Allah pada jaga dari kecubaan mun lamba cek surat dan aman cek tak amun temun lamba mun mangkin ni ke video call bisa amun temun si bini bisa sepedaan bisa mangkat magi jauh bahaya mangkin ni mun cuman lamba ada sepeda ngeleleng ke jauh na tako lambat ni pada Rabu ada video call, ada HP paling ngepol ke suratan. Ni kamu surat tak ibakir puh sida apa satu. Tangki lambat. Satu titik di belakang koma, situ yang cantik siapa yang punya kalau udah iya. Pahi balik ke 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat surat ini harus dibalas. Pahi ibri iminnya sepalding roh mandom ro om. Tangki. Nggih kan? Masa iki dingaki lagu na Ida Laila berulang-ulang kali telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan teng tereng lagu na lang ngaji ya bagus memang senyum ku berikan kepada namun cinta dan hanya untuk kalau tadi orkes munda ya memang duniaku ini abang kilam bata kroni kilam lagu lagi aman pah bodoh boleh maki boleh lagu. Jangan cium dulu teret-tetet. Jangan pegang dulu teret-tetet. Karena baru saja kita berkenalan. Mau pegang soal gampang, mau cium soal mudah, tapi tidak mau main-main. Silakan cari yang lain. Kan sini kelambo aman coba pakai lagu nak keng panjang kebudi bah lagu na salbut kia ditekan sedikit ditahan biar asyik sudah jarak salbut itu lamba aman berabu lagu na Ida Laila nggih yang paling senang kalau di dekat pacar sudah jaro ngakui baterai lebur pan baterai tak kuat makin tipe menyegendruwo yang paling senang kalau
tangki lembok kasih teki salbut pan salbut sabak kelim sarung yen durdaya aman lembok bu karo de iya ji Allah mun mangke wan weh sejam lah wan iya arabat mai apa ring angka ta nomor telok taswijul banati idza balagot maka bin anak bini mun laban balik nomor 4 wa qada uddain idza wajabah majar otang mun otang ni kalau wajib mun la depak kacencinah nomor 5 wa taubatu minadz dzunub jala sajam kurang kamu kurang aku udah nomor 5 wat taubatu minadz dzunub idza faritoh mun mari ala ko maksiat tu liminta sapa ora de Guste cek dentek leku cek dentek du malam apa napa mate tak adentek tau bede gula benajunan alhamdulillah kalau ben hadir ke pengajian tu sana ajunan makin esa pora kapi pada Rabu dan gula tak bahas almarhum Salihuddin bin Musahara beliau ni keampun selamat buktena itu aki areng sareng makin ni keampun tante bahwa beliau selamat kula benajunan mantar pada selamat kapi amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila hadratil marhum Salihuddin bin Musahara wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaihi indal kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-janna ma'al anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fida'an lahu minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.